Kublai pibro saya sempat cepat ya kena ka channel malah kapor sa kapor te hakene ka video ko mamta ngan pentip sepi ya ki koba lakam kalapan mi daka railway recruitment board RRB bat kalapan mi adu kentai ajar kentai spa nya foto lagi post te ya kini ki post papi ya ban apply kade ya ki balapas ya ka kelas 10 kila ban apply tang kelas 10 kila yo ban apply te lada dana pedang jong phi bakwa ban apply kini ki post lan ne dan kamon te sasngap ya kini ke video do ke bakut nang bapin tho shai pha akbedai bat kini ki post bat ya ki wiki ki jing dan kam dengan pule kat kum ke notification balapan mi te katarek ban sedang ban apply online kala sedang na do ka katarek banai basau arajar arsan te kelas sedang lakumba arsngi mentah nang taka tarik ban submit ya ki application ado kadwe tarik banai bahasan arajar arsan tesakan mau bahaya kini kiterik ban stang apply badiaka last date bat ka last date ban sewe ka by application fee pat hado ka kalai terik nai basan arajar arpusan tela da dona pedang jung fee ki babakla haka per wapi pendap ya ka application form la ka dei hagya ka kelas papi pule la ne ya ka kerteng padya kiwe te ka tarik ban penbej ya ki jing bakla ki jong fee ka dei ha ka terik nai basan arajar arpusan tetang arsngi ki aipor te haswa mapin apply pia ban cek bahaya ki detail information lane ki jingdun kam rang ba kan kamsok ya phi lada pi bakla kamot pia ban apply arsin te ki kerteng jong ki pos kadai asistan loko pilot ALP ka jingseu kadai pe level 2 kat kandai jar na ispa te kasnem kadai kat pradu live post nem padya ki ST kandidat kapat kadai hado live post nem ba phi ban apply te total post paro ki balaj hado kandai ajar kena ispa nyupo baro tiya kini ki post pihaban letrei hak baidai bat ki treng namar kidai jongka railway recruitment board nang taka essential qualification part matric SSLC plus ITI from a recognized institution of NCVT SCVT in the trade of fitter electrician instrument mechanic wheel freight maintenance mechanic radio TV electronic mechanic motor vehicle wireman tractor mechanic armature and coil winder mechanic diesel heat engine toner mechanics refrigeration and air conditioning mechanic pidai mapendep ya ka matrik lane 10 pass lane 10 pass haka ITI hakino ke institution jong ka NCVT lane SCVT cing pule balakadau haneng ki electrician mechanic bat kiwai lane laisnem ka diploma haka mechanical electrical electronic automobile engineering tikumna ban apply kini ki post ki bakwa ban apply kini ki post pa ban apply online pihak ban apply apa ka website jong ka www.rrb.guwahati.gov.in namar hapo ka meghalia padon railway board te ka website ngan sabu hapo ka description below te haswa pin apply pihak ban kret ya ka akau lada ban cena ya ka akau menado menswa kemud bapi dan kamsu ban ban kret ndai pensu login da uju UID tane password bat pisala ban apply tiya ka website ngan sabu hapo ka description below te biha ban upload ya kidur ya ka signature tiya ka signature kidai ban ai da kidak red dai da kidak he lada don sakwe ki dokumen ru biha ban upload lang haka application form nang takandon ru ka komputer test kandon ka stage 1 stage 2 komputer aptitude test nang takan sadon saka medical test arengkat ka dokumen verification bat kumta terter by application fee kan ki post jaki kandidat ki badai ki ST kadai ars paran po tingka padia ki ki kandidat kadai sanspa tingka tetang kini ki cingputip hak badai bat kini ki post keblai sibon